ke ala ini bagi find out ya APA bolo nadu ka anu room kuno uyo adia keleng-keleng lani yodon kan kono kalu goals kan 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 begini bakla na kalian kan disik association dia tahu min salah dan tu jadi hadir bagi find out the details na dong. Kalau kita sudah ini Net lomba haba lawan nak entry point kapapun ke protocol lagi banle mo udah banle dan lagi hak tu resmi dah kerja donlah ke bosno bertahu de hak dia boleh ia banyo jadi kibat kena kena mungkin kalian kahel tim bro kisah hak garanti nak berpokok isim dia kesatu dan abendalan test yang bekerja betul di saja. Kata dia kawin, namun tu udah iman kacakal. Dia kata orang gini tu mengi mentang-mentang antara kebong lalu. Dan mereka menguat dan ayat message very clear nak kalian kesurkan. Bangi nak kalian kesurkan di simkia. Kamtam dia kalian kies kebajian bumi. Kum bagi simkia rum itu kies. Kibeda ibat ketuka wedding party. State movement ni pergi, but ngasuh tu pakai jingwan room jumpu, kalau pun urung lemba jom ke entry point, lemba jom entry point. Nak ada orang ngidang call yang detail perpoint. Nak kalian jom lagi sekan registration. Tiap tang gini mak bantu ai rumah dia kan, yang keren. Lemda niyo yang detail, nak tu sedong. Nang kini nampak ada sekan registration ribuan.